kunesandla sikhipha nje ukungcola nezinto esibeletheni sakhe and endaweni la abantwana baphuma khona kwaba khona okuningi ekuphumayo kwaba ilanga ngifuna ukumbona khona live ngambona ehamba nje ekhuluma ngambona kanti akashintshanga umuntu nje njengabantu bonke kodwa kufika lapha enkonzweni omunye man right maze ngathi no mina ngifuna ukubona kwakhe awusafuna umbone esontweni ngifuna ukubona kwakhe ngifuna ukubona inyoka nana ngaya ngelinye langa ngathi no angizange ngihamba nongwenya nobani noma naye uChem ngathi ngihamba noChem safika hlala kanje emasofini bakhuluma nje mina ngiqalaza yonke into endlini ukuthi ngifuna ukubona inyoka hayi ngiyabona strong nyana ileza seMozambique okay yeah kula ngabona khona imifula ama-crab aphuma emntweni hayibo yes that woman nasesibhedlela wazala inkukhu esibhedlela engenanhloko sure greetings bafethu ngiyabingelela lapha emakhaya welcome la ekhaya ku Gifted Media you know we are always booming with the boom content igama Gift Mabunda, your favorite one. If not yet your favorite, please make sure you click the button and subscribe. We are pushing, guys, and also thank you so much for your support on TikTok, on Facebook. You are making sure we are pushing this content. You are sharing our episodes. You like, you comment. We really appreciate. For those who not yet join our family, please join. This is a big home indawo le yabazalwane, indawo ebnandi, indawo efudumele. But niyazi bafowethu ukuthi ngenza isiqiniseko sokuthi angihlali ngedwa. But before we go further, inyanga yabomama, happy Women's Month to any woman ophilayo kulomhlaba, any woman with a womb. We really appreciate you guys and we really celebrate you lapha endlini. Just know you are a special. Uma unomama ingapheli lenyanga ungamthengelanga igift. Noma ngaba ugogo noma ngaba usisi na unaye endlini, please let's celebrate that gift because umuntu esipho uNkulunkulu. But niyazi bafowethu ngenza isiqiniseko sokuthi angihlali ngedwa la ekhaya, but I make sure ukuthi I go around and also check your comments ukuthi ngicela usibuyisele ubani, ngicela nisilethele bani. Today guys, I have honored ifiso zenu, I have honored ama comments wenu. Namhlanje phakathi kwethu sinobaba, siyazi ubaba wala ekhaya ku Gifted Media odume kakhulu ngendaba zokulungisana nje nodokotela uShembe. Khona phakathi kwethu umpostoli uMbongiseni Mbatha. Kunjani baba? Number 1. Yes. Ngiyazi awunankinga uma ngithi baba Mbongiseni Mbatha. I'm free. Free kakhulu igama lami ngaqanjwa abazali bami. Mpostoli just ukubingelela nabo abazalwane phakathi kwethu ukuthi banjani and also kusitshela ukuthi impilo ikuphethe kanjani. Sibuya kuma march and march ngapha sibuye emingcwabeni yechawe uSicebi ikuphethe kanjani impilo? Number 1 kodwa ke asiqale lapha sithi siyabakhalela nabo bonke abafowethu nathi kube ebhlungu uhamba kukaSicebi. Eish. Ngendlela engajwayelekile indoda right leyana nami ngithanda ngidlala sometimes lapha ngiyengidlala lapha elothuseni yami emotweni yami manje ngayizwa kuthiwa ihambe kabuhlungu le ndaba zamapholo ongathi amapholo lawa singake sibakhuza abantu no singaba ngepholo mpostoli ukwazi usho amapholo abadrive kahle eish njengoba ngisa ngapha nje omunye ufuna ukuphoqa ufuna ukubizwa ngena phansi kwetruck kamasipala uyabona abantu bamapholo angibazi badrive yiphi inhlobo kodwa sithi soli ke kubalandeli nakumndeni kaDlamini nabo bonke nje abalandeli bakhe bekuyindoda yeah nokuhamba kahle empilweni. Mpostoli before sidlula lapho uthi boyilalela le ndoda singabazalwane sawulalela uMaskandi ngolalela 100%. Anginayo problem ngoMaskandi. uMaskandi akathuki umuntu. uMaskandi akanayo into ebheke eceleni. Sometimes abazalwane bayacula bacula into eyodwa bonke. Jesu wami abasacomposer isekho into enhle ongayilandela ku music today suvele ubonda ngilento nginawo lapha enkonzweni engayilalela lapha enkonzweni kunoma ngilalele ngithenge noma ngingene
ku-YouTube ngihambe ngofuna lezi zinto zabo bacula bona mangabe kunesikhathi ngiyabalalela kodwa mangihamba nje ngempela ngemoto ngifakela bona abo lokho zabo umthandeni wangakithi ngifakela ngiyabathanda bonke nje abaculi mina bonke siyabonga nensizwa lena enhle abathu lokhuza yangapha ngakithi ubani lo mfana wamsheso lo oculayo lo ade ganwa nje egcineni ukhuzana ngiyabathanda labo bafana asibonge mkhulu iBlue Nation amen bafowethu nanga umpostoli babumbatha phakathi kwethu niyamuza ukuthi uyawulalela uMaskandi sithi hayi sibonga kakhulu. Today we also have our special guest phakathi kwethu ngithe let me honor him especially after umpostoli umbatha because this is our special guest phakathi kwethu and hopefully guys you can't wait ukumbona evula umlomo sinobaba uProphet Mporo. Kunjani baba? uJesu inkosi. I'm incredible and I'm happening. Yes. Prophet, I think also it's an honor to have you today as one of our special guests. Maybe just to greet our viewers, and also it's a month Yabo Mama, and maybe just to also say a word to every woman all in South Africa. Anginibingelele babuki bathaseli lebalatedi balo hlelo lolu. On this special month yabomama, abomama abantu ababaluleke kakhulu. Yes. Insindiso yangena emhlabeni wonke ngenxa kaMama. Sure. uMaria oyingcwele owakhetha ukuphila impilo ethokozisa uNkulunkulu azigcinila intombi wafezeka isiprofeto sokuthi murwetsana o tla emula mme o tla tswa la mora o tla mo rea lebitso la Jesu. So loyo Jesu uzobizwa uEmmanuel ukuthi uNkulunkulu nathi. So ngabe leso sitsha mesingekho ngabe namhlanje amandla angaka uNkulunkulu awabonisayo wokusindisa imiphefumulo khipha abantu bomnyameni abangafake ekukhanyeni kungekho. Sure. Siyabona amadimoni ayaphuma imibuso yobumnyama iyawa yanqotshwa ngenxa yokulalela komuntu wesifazane. So ingathi abomama bangambamba uJesu and bayazi ukuthi baphethe into enkulu ngaphakathi kubo. uJesu elizwi. So if they can carry the word of God in their lives bangashintsha izimo. Uma umntwana azoba khona emhlabeni uNkulunkulu trust umama ukuthi uzoncela kuye, uzofunda kuye, uzoba ku environment. Sure. Right. So bomama nibalekile siyanthanda. Sure. Asibonge Prophet. Maybe also just bocala ukubukela ocala ukuthi hey angimazi uProphet. I would like to know more about uProphet. Maybe also ukuthi nikhonzelaphi if it's possible ukuthi ngikuphi nendawo. Maybe people before we start abazothi no I'm interested. I want to know more about Prophet. Well, impilo yami it's very wide. Yinde kakhulu. Angazi ngizoqala phi kodwa ke ngiyindoda ngaqala ngiyingane. Before ngize emhlabeni umama wami wabona umbono. Okay. Kunesandla sikhipha nje ukungcola nezinto esibeletheni sakhe. And endaweni la abantwana baphuma khona kwaba khona okuningi ekuphumayo. And watshelwa ukuthi unomntana ospecial ozayo. Sure. And lokho kwaba into enkulu. And into enkulu futhi ukuthi ngisemncane ngingumntwana onemibono. Okay. Kodwa nginalo moya futhi ongihluphayo, umoya wabantu abadala. Mengikwazi ukubona izinto ezizoyenzeka kunemoya ethu kunalo
waka Jesu Okay. kunalo wabaphansi kunomoya engcwele. These things are different and noma mengikwazi ukubona izinto mengakwazi ukuzinqoba it was very difficult bathi ngiyothwasa ngiyenzeni ngihambile amasonto ngihambile indawo kodwa kungabe khona umuntu okwazi ukuthi uzoyivula kanjani lento until uNkulunkulu akhuluma ngomprofeti omkhulu ubaba Masango ngigula nginani methi nangifuna ukubona labantu mengivala amehlo kube khona umongozi lophumayo nenhloko ebhlungu I was a born spiritist ngikhumbula ngibona omunye nangimdescribe umama wathi hey kindatu waka so the spiritual world is real but ubaba Masango wakhuluma lamazwi wathi lo mntwana uNkulunkulu uzomsebenzisa kakhulu ngesikhathi esizayo hayi la wathi phuma la eSt John ngazobhlungu kakhulu mengazi ukuthi mangixoshwa uNkulunkulu because to us he was like God mokungena umuntu ongcwele njengaye ukuya ngathi emhlabeni wonke jikelele kanti 1977 mase kuze amadoda amabili umunye wako Father McGregor ashumayela ngoJesu ku Jesus Cares kwaza umfundisi uStigan wasiza abantu badlala movie yeBurning Hell kula ngakhetha uJesu kuqala. That's why thina ngibuyela esontweni lasekhaya kwavela leloswe ukuthi ngihambe kodwa emva kweminyaka ngiyenze nje bemfishane menginenkinga yokuthi mesihlala endaweni enamakati akhulumayo amagundwana aphefumula engathi abantu yo ngihlala ngilwa it was bad ithunzela la mesihlala khona mokwesonto nakujikelezwa ku roundwa ubona umntwana aphuma emzimbeni awumuntu ophelele ngaphansi kwesiphika and then ngabuza umama ngathi man hey kunalento lengiyibonayo khona umunye ugogo barekime Masillo but hey ubona kakhulu wena sebangihlalisa esitulweni sure ukuthi ngikhulume ukuthi ngibonani but God being good ziningi izinto nje sindlule kuzo when it comes to the spiritual world ngikhulele endaweni yabantu abathu spiritual angazi aboba bombatha ezinye nani zizonithusa kunomunye ubaba bathi umaphuthuma okay I don't forget mekane light la ane third eye sure yeah ngikhumbula sebancane nasiya emfuleni kwavela inyoka enkulu ya ngabo past 12:3 mokuyiwa wathi no lesikatsuwa kibrurwa kawu so there is a way amapostola wafana but in some of the apostolic churches kunama covenants amaningi okay nakungenwa lapho ke mawungangena ungazi yobhabhatisa umuntu awuphumi lapho sure kunama codes wakhona kunama instructions kunomoya wakhona asho ukuthi I know lokho kuyangenwa and all those other things umama wami naye waba umhlahlubi ke ngibahlahlubi kaSizulu wayehlola yes yes laba ke kodwa bavula inkani baphatha iBhayibheli bathandaza avule kodwa uzokutshela nangabakini ayikho la iBhayibheli but iBhayibheli isebenza njengamathambo you know so izinto nje ziyayi indaba kamoya is very deep but ngikhulele kulezo zinto lezo eziningi nje ezazikhona ezabantu ababethwele abantu aba very deep spiritually abantu basale
nakuthandazwa emva kwenkonzo abantwana abanye abasekho abanye abantu abadala abasekho bathathiwe kunezinto eziningi but God being good that's where ngaya kwenye inkonzo and bathi AGCI Okay. that is where ngoba mengisindiswe but mingena revelation ekahle ngoba always dreamt about Jesus uke wafika kimi kubumhlophe nje athi ngeke usalwa lamandla wakho ngiyawathatha uzongilandela so I wanted to know ukuthi le ndaba le yensindiso engayithola kudala umuntu ukuthi nakaye ezulwini ngoba mina into yenze ukuthi ngigcine ngibe lento ile mokuyiloko nje ukuthi uma umuntu ahambe emhlabeni uzoyapi that search nasezayoni ngaya bathi now uye kuma Good Friday now uvuka so uvuke noJesu but it didn't work ngaya eMaroma kuneyingilozi ngaphandle lapha enhlapho nyanjalo ngiyobheka lengilozi le I always looked but I had one day kulelo Jared lelo mokunalo buthakathi nezithunzelo yonke lento le khona umunye umama barike house Mapule wathi kunalenye isonto la eliyagxeka leso khuluma kabe abantu amadlozi lenzani lithi umuntu yasindiswa ngathi ke yiyo ke le ndaba lengifuna going there one day reactivated the loneliness ngomuntu ahlala gula yabona amazambane wami obudoda ngokunezilwane lapha ziwa press it's very difficult because these spiritual forces they even affect your private parts ama lungs awulali niyakhanywa nobaba mnaye mekanezakhe kunzima but mangiya lapho ngazwa nje igama eli1 AGC bathi ukholwa ngenhliziyo uvuma ngomlomo so ukuthi uJesu inkosi ukholwa ukuthi uNkulunkulu umvuse kwabafileyo ngokuthi baba masango mekashilo athi umuntu onesho ukuthi ungena ezulwini naye akanasho kodwa agcina athi likhona izulu lama St John kuphela so it was very confusing but coming from that church uBishop wethu uBishop Lukele I regard him as a spiritual father though it was not him direct but his spiritual children naye uyithole ku babo Ndaba ngisho bayabaza bo wena konje use Church of Christ yeah abondaba bafundisi bakudala ke labo should we are from that but those words ababizange altar khona nakuthandazwa yabona namanje ngisalifoni isonto lengabanjalo the way they were singing no instrument kushawe izandla kuthandazwa ngabuya ngikhulume lawo magama ngaqala ngashumayela ngafunda iBhayibheli ngapractice yonke into ezongenza ukuthi ngicobe yonke lento le yaleyo ndawo lesikhulele kuyo yobuthakathi and all those religions and spirits lezimezikimi that's how nje in short my search ngisemncane ngifuna ukuthi nangihambe emhlabeni nyapi izinto zokuthi nawulele ubona umzimba uphansi umoya uphezulu nalabantu okuthiwa abashonile bangashonanga how do you overcome that how do you heal the sick lento leseBhayibhelini ingathi kungakabe khona labafundisi abakhona manje abo Nigeria abo Ghana Zimbabwe Mozambique Malawi kusane mithetho so thina sathola ivangeli lamandla sa experience uNkulunkulu
bangakabi khona ke labantu. Sure. So my history started there. That's where I was delivered, and that's where I started to immediately preach. Naba bazi ukuthi kwenzakaleni babone nje sengisukuma ngifakaza ngiza nabantu abapholile ngapha. Sure. Ngihoxisa nje ngisho ukuthi my history of a traumatic life ne upbringing engikhule kuyo azange enjoy life njengabanye abantwana. Sure. So that thirst for extraordinary power, for deliverance, for heaven, that was it. Ubaba Umbatha ngibona sekafuna ukulala manje Ubaba Umbatha. Akulalele manje. Ngiyabona ukuthi uya enjoy. Mposikolo but I think maybe over to you ukuthi maybe I want to just to make it clear, this is not a debate. We're having a good conversation. Ubaba Umbatha no Prophet Umporo. Baba Umbatha, just to highlight kancane nje ababukeli umazi kanjani uProphet Umporo nhlangana because when you say Church of Christ yeah angithi ngesikhathi siqhubeka sishumayela kwakuthiwa unenyoka iningi eyikhulunyiwe kusendela semafonini inyoka ilokhuza kukhala into ngathi bathi lokhuza kaMporo mina ngikude ke nami ngangikholwa ukuthi unenyoka wawufana nabo labathu ufana nabo labashinga nami ngithola nje efonini ngithi kuhamba isikhathi lokungizwa ngelanga bengimisithende zonke ngiyezwa kuthiwa kukhona kahlathi bengivele ngimazi yena ngaqala ngamazi engakabi engathi ukuthi esavangela nje njengabantu khumbula ngale wayemisithendelele elibhlweni ngandani njani ikhamakhala ngwazi eshumayela lapho omdlalo bangitshela umdlalo athi hey la that man umthwening awu ngezwe khona insizwa yakuthiwa uThami was Assemblies of God naye xoxa athi ubaba Umporo ungakashuthi umporo omthwening udayisa engathi izinto lezi zamadayimani or yini ngathi unebane company yaloko kodwa angithi angakamboni mina face to face ngiyambona nje lapha emathendeni iTV akabe iTV lesikhathi kudala into yakudala kakhulu wahamba isikhathi kuvela hayi mina kangikholelwa ukukhuluma ngomuntu ungambonanga ngazama indlela ukuthi ngize ngifike kuthiwa akufikeki lapha kuye ukukhona amabodyguard anzima kabi ibhamu ngamabodyguard vele bamisa isibhamu kanje ubone ngifuna ukubona le ndoda ngeke uyibone one day kwaba wathi ngezwe ethi kuthiwa uhlabe inkomo eziningi la ngambona khona ngamehlo kwakusezonke lapho khona nakhona wayehlaba inkomo udliwa lapha abantu bedla ngambona ke ehleli lapha phezulu hayi bakhuluma ngoMporo engathi ya uthwele ngathi ya uthwele akabonakala akulula ufika kuye nje afike ngathi hayi le ndoda le ithwele kwaqhubeka isikhathi kwaze kwafika aboBoshiri hayi man indaba ikhule le ukuthi uyalokhuza unenyoka ngenye langa ngihlangana nenye insizwa bathi uShem before that ngihlangana nomunye umzalo ohlala ngale ethi uya lapha kwaMporo ngithi nawo uya kwaMporo sindisiwe wena uMporo enenyoka uthi wathi kimi lo mfo uneshoya lokho eish ngezwa ngishaya uvalo yabona umuntu akubuza lokho uneshoya lokho ngophela sokuqhamuka umlomo wami ukuthi bathi unenyoka kanti lo muntu lo usho ukuthi ukhonza khona wathi uneshoya lokho ukuthi unenyoka thina sikasibone leyo nyoka sicela ngizoke ngimcele ukuthi akubize uzoyikhomba inyoka ngacholisa kulomfo ukuthi ngicela uba hayi angazi maye ngafika kuye uzothina ngenilanga ngahlangana ke nabo ukhona umama omunye nakhona lo mama kwathi umama Mhadebe ngathana umama Mhadebe mambani ukhuluma noChem bakhuluma ngendaba yezinkwa lapha kwakune
kwakugcwala kugcwele kunyamfuka bakhuluma bezinkwa ngathi ukhona umzana wayedeliver izinkwa lapha kodwa dila hayi naye yena akekho lapho kude kabu babumbhoro. So ngenilanga ngaze ngafika esontweni ngangena ngahlala lekudeni ngabona uyakhulekela abantu akenzi izinto ezingangenza ngithi uthwele ngoba uyathandaza nje uyabathandazela abantu njengabantu lethi kwenzeka izinto umuntu akhulekela umuntu akhala umuntu omunye emkhulekele aphila umuntu hayi man ngingabuyi nalele ngicabangayo ukuthi ngithi unenyoka eish kodwa ngithi why ngenzeki kithi lento le uyabona yeah why ngakaze ngiyibone yenzeke ebandleni right ngathula linye ilanga angazi kwakwenzekani awungayithi kwasengiphakathi nami lapha enkonzweni uyacula ke uba kumbhora umazi wena yahlabelela wahlabelela lapho wahlabela ngathi mina umuntu wahlabela ngathi wahlabela ngoJesu singithi abafana bashayile lokho ngathi hey ziyabuya la ekhaya ziyaduma ukuhlala ngaphandle nokuba phakathi entweni uyibona akulula kwanze ngaze nganquma wande ngathi ngifuna ukumbona angisazi kwenza iphi coincidence umakami ungathi wathola ithenda kubaba umbhoro ithenda yokwenza ama poster enze inqola lezi sokhipha zonke bambatha uyaskipha manje ngikhuluma indlela engimazi ngayo yeah so ngathola ithenda kwaba ilanga ifuna ukumbona khona live ngambona ehamba nje ekhuluma ngambona kanti akashintshanga umuntu nje njengabantu bonke kodwa kufika lapha enkonzweni omunye man eish right maze ngathi no mina ngifuna ukubona kwakhe awusafuna umbone esontweni ngifuna ukubona kwakhe ngifuna ukubona inyoka nana ngaya ngelinye ilanga ngathi no angizange ngihamba noma nongwenya nobani noma naye uChem ngathi ngihamba noChem safika hlala kanje emasofini bakhuluma nje mina ngiqalaza yonke into endlini ukuthi ngifuna ukubona inyoka hayi ngiyabona uyaphuma nje uyangena kana nkinga nje into kana nkinga siyaxoxa nje ubhala ufobe la mncane wombholo mayihleli uba inqobe engaka athi uChem athi uyalibona eqashana leli lithi ngakana na sikhulumela phansi yamhleba ngithi ayikho lento engibona le uthi kunanyoka hayi ngaphinda futhi ngaphinda futhi ngabuyela ngakhuluma naye mase siyakhuluma ke manje esakhuluma ke masazana ke impela sazana ngeke ngichaze into eniko sazana nje ngoba umuntu asipheke imali kayiphana ngemali madoda asiphe imali ehambe sothenga ukudla sidle kamnandi laphana yabona no mawufika ipaka imoto nje ufuna ihambe no petrol so ke sajwayelana kanjalo kusakwabo kwazwana na kwamna ngathola umuntu onothando umuntu owathandayo abantu netha kezwani ke nento ebhedayo so ngaphuma ke kuleli kamera lokuthi ngithi uthwele ngaphuma ngoba emotweni kababa umporo yangena phakathi uhlala akho lutho akho muthi akho nqaba akho lutho nje into okuthiwa lento le special yakhe umuntu uyaphila nje sure kodwa mayifika phakathi kwabantu uzokwenza imanga ngiyatshela wena manje ke ngafuna ukwazi nangenzipho ngiyalalela ngibuza ukuthi hayi inzipho zezini ngoba bonke abantu bakhuluma ukuthi waya namazipho amade ngelinye ilanga uyaxoxa nje ayixoxela ukuthi umama wakhe naye kunje inzipho yayingomazela ukhuza akho lutho akho ngempela ngiyibone zimfishane ngibone sezinto yayinquma njengabantu bonke so ke angangabi ne problem ke yakhe till today uyangifonela sifonelane mangakho indlu nje ekhaya kwathenjiswa lapha bathiwa angakhelwe indlu khona into kwami waphambili wafika enkonzweni akajwayele kuye enkonzweni bombhoro kodwa lapho wafika lapha kimi mayefika wathola kukhona indoda iyakhuluma phambili lapha so makhele indlu uthini wadliwa ithini udliwela uzovuka la yabona bathe esuka wanele kwangena yena yashintsha itopic yaqonda kuye phela uyaziwa uyaziwa ukuthi imali lapha ithi baba bajika bathi hayi prophet nakho sikhuluma lena indaba yenceke uyayazi njengoba nawe uziluse kuyo sikhuluma indaba yemali awusho ukuthi wena wawudlele indlu bambathe cha ngangakhela umuzi ekhaya okay
bonke abathembisa azange bakhiphe next bathembisa ngemali enkulu abantu bathembisa uyedwa no baba omunye bathi uNtuli abakhipha imali otherwise abanye abantu azange bakhipha ngalwa sengiqedela athi ngikhuluma naye nje manje ngithi akawezi wabona phela lo amuzi lo umuhle kakhulu lo wakhipha imali kuwo naye wakhindlu ngiqonda ukuthi ke bamtshela ke na washo wabachazela futhi u straight umbholo ngokukhuluma na ngeke umbholo akuthembisa amanga maye into angazikuyenza akazikuyenza maye into ezoyenza uzoyenza sure and then wakwenza ukudlula abantu akade belokhuza wathumela imali ngisekhaya eningi nje impela ngihamba ngaqona edrobheni ngathenga isivalo ngathenga ngoba yena wathi ngithenge izinto zaphakathi endlini thenga isivalo ngathenga nezinye izinto ayibangisanela lenta yena waye esho isivalo kodwa ngathenga nento eziningi ngemali yakhe ayithumela so ngisho ukuthi ke ukumazi kwami ubaba uMbhoro namanje ngiconvince ukuthi akathwalanga okay mhlambe ke mayethwele ngazi ngani kodwa ke ngiconvince ngalokho otherwise omunye umuntu angangitshela ngenye indlela ukuthwala ukuthi ukuthwala kwenzani kodwa nje umyena ngenayo lento ukuthi cha ngingama ngithi akathwalanga ngoba ngihlalile endlini naye sihlalile ekudleni naye hayi endaweni eziningi nje uyabona umuntu othwele ngiyabaza abantu abathwele ngengababona so and now umkhulu kwajika eGhana ngiyajika ngithi ngiyakhona so prophet I think asibuyise la because of the topic of today ngiyathanda the way umkhulu ayiconclude ngakhona indaba yokuthwala ukuthi maybe to teach abantu or to give a lesson kwabantu yini indaba ye occultic because I believe ukuthi njengo prophet njengo apostle it's very very important ukuthi sifunde nathi esikhulayo ukuthi what is this siyazi ukuthi bayikhuluma abantu ngokuthwala but yini ukuthwala and ungabakhuza uthini abantu ukuthi instead ukuthi abantu bathi hayi mina minister ayisebenzi ngifuna ukuyojoin iCult no abantu bafuna amandla amandla ukuthi na ukhuluma abantu bakuzwe abantu bakulalele wenza imanga benemali ungadubuleki na ungena abantu bakwesana iBhayibheli lenze clear okay akuna uNkulunkulu enze umuntu ukuthi adominate omunye umuntu sure usenze ngomfanekiso wakhe ukuthi sidominate izilwane nako konke but manje amandla wakhe nawufika afanele usatshwe that presence yabona umuntu onaleyilwane nakangena uba nesithunzi esiheavy okay ya wonke umuntu nesitulo bakunikeza kunemimoya nezidalwa okay ezihamba zokulungisela remember uNkulunkulu ayenza umuntu umnike amandla phezukwezilwane but masohamba manje uyofuna amandla webhubesi amandla wenyoka amandla wamakati yabona ezintweni uJesu khona umfana wathi uNkulunkulu uthwele lo mfana lo hey ongayazi into ayikhuluma angifunanga nje ukuthi ngim-entertain uNkulunkulu unikele ngendodana yakhe kwaba umhlatshelo for izono zethu igazi lakhe leokuphila now ufunda from the Old Testament about Leviticus uNkulunkulu uthi abantu bangadli bangaphuzi igazi lezilwane nenyama enegazi bangayidli yes ba ngoba ukuphila kusegazini phila kwesilwane so igazi lika Jesu ukuphila kukaNkulunkulu kusegazini so awudinga ukulephuza ngenyama selenza ke lo already okay ngokumamkela nangokulukhuluma yonke into uNkulunkulu ayiyo sibuyiselwa to the original place and position le uNkulunkulu wayesidala ukuthi sibe ngaphezulu kwalezinto
So asidinge amandla wezinto and awudinga amandla igazi lomunye umuntu. Okay. Ngoba abantu banenkinga zabo. Banama covenants wabo. So I challenge la yilezo zinto lezi ezikhona. Khona indoda enye bathi uJackson. Nyamua. Bambo ivela le Mozambique. Inomakoti. Okay. Bathu uxolisile abanye bambiza prophetess. Uxolisile manje. Wadla inyama elhlaza nendoda yakhe bagezwa ngegazi kuthi abazothola abantwana basetshenzwa uyamamukela kulemuzi methi nabahlangana nale ndoda mo create kama fish laphakathi. It's not a spiritual thing. Akusiphupho lento engikhuluma into enzakele. And this man ubabazalwa lo muntu lo wakalinda nalesibongo sitshontshelwe ukuvela le eMozambique waba was created ulinda ongekho. Okay. Yeah. Wa confess asaba na 3 years spiritual battle. Ubekhuluma sinama video akhe la khuluma khona. Ukuthi akakhatha umlomo. Indaba zokuthi angithi kunala abantu abathatha amaphatsi wabantu. So mawukhuluma kuzwakala. Nolwimi lakho kuzwakale nendlela azichaza amehlo private parts. Private parts plays a very great role. Sure. In terms of reproduction. Okay. That's why ungalahlekelwa underwear ungasayigcoki nawuyithola back. Yabona? Bayiqedile. Yes, ama sanitary towel ama pads bayithatha lenkabe sezifaka ibullet but na ingene kulelo gazi ayigage. Sure. Yabona? Sure. Inwele kulama hair salon eniyakuwo ushiya inwele zakho ungazishiya inwele zakho Esalute. Okay. Yes. Okay. Ziyosebenza le Ghana. Sure. Yabona? There's a lot that is done. Wena ukundile ushini Wena ushile lapha. Aish. Nalezi ezifake ezabo mama eIndia le ithi xo bayenza bagunde lapho and then ziyothengisa. There's a lot that is happening. So ngathi nje spiritual world this guy example ngayenza ubulele abantu abaningi angikhulumi ngamagama wabantu ngoba they can sue me. But lo yangiyakhuluma ngoba sambamba wavuma. Okay. Saze sabheja naye wathi uxolisile ngeke aphile ngathi mina asenze kanje uma le inhlanzi zingapheli mina nyweka lo Jesu nyoba anda yena nakangahluleka uzoyeka lezi zinto ngempela size samnqoba washayeka waze waguqa lapha ya methi nasihleli nalomuntu wesifazana ngokuza nezinyoni zichayise iwindow nepool lapha ya mengize ngaze ngadraina namanzi mothola izinto ungazazi izinyoni mesuka all over the flies zize kulomuntu. It took us 3 years to fight on that battle. Waze wathi manje sengiyagocoka into engayenza thatha ithunzela zami. Wathi ngithatha ithunzela uthwele na ngomntana wakhe uRafael. Sure. So lezi zinto kusho ukuthi le mimoya labantu abashonile ibalethela imali. Yabona kunezigubhu ezenziwana kophi kuneyinhlanhla ezabantu zithatha imali komunye umuntu. Leyilwane ziletha imali ziletha ini zidoma nabantu yabona mawukhuluma yonke into enzeka but inkinga iba kophi ngesuku lokugcina mhlazana uhambe emhlabeni yo decide zona ukuthi uyahamba manje. Sure.
ene yonke into moyenza onayo uhamba nayo. So inkinga abantwana abaningi bazalwa abantu abathwele uzibona impilo yakhe ingalungi kanti uphethwe eGhana uphethe eMozambique phethwe kuphi eNatal but mostly as a strong nyana ilezi zaseMozambique. Okay. Yeah. Kula ngabona khona imifula ama-crab aphuma emntweni. Hayibo. Yes, that woman nasesibhedlela wazala inkukhu esibhedlela engenanhloko. Sure. Ngakhuleka lo muntu lokuphuma ifish ngibhekile khona na kuma Facebook ta. I heard ukuthi ngicine sengikhuleka manje ngigrinder spiritual ngihlanganisa izandla. Ukuthi iphuma ngama piece. So kunabantu abahamba nezinto ezenza ukuthi noma uthi uyamdubula akadubuleki. Thwele. Sure. So but inkinga ukuthi zingakuvala nokuthi ungasabi nomfazi. Uba umfazi wazo. Yabo? Noma uyindoda khona amanye abahlobo baka Apostol Mbatha. Ngikhuluma. Yeah. Lo uchem omunye mesimthanda ngangithanda kakhulu. Usaphila? Washo. Wathi prophet ngiyabona ngathi izinto asahambi kahle. Abantu abazi ukuthi uyandluliswa. Ungaba le kube nesikhathi njengoJobo. Yonke into fanele ukuthi iqale phansi. Sure. And then awudlule in the moment wilderness. Ungayofuna amanye amandla. Isizini yokuthi manje you must lose and see Israel will restore everything that the locusts have eaten. Sure. So ma lose izinto ungayofuna kuba nesikhathi abantu bangasakuzo. Vele uNkulunkulu unika umuntu ichoice. Sure. If uNkulunkulu mekanamandla yena ngabe abantu basindiswe bonke ngalendlela edlini sifuna amandla ngayo but usinikeze ini i-choice. Sure. Once ungakhuluma umuntu okhuluma nje ukuthi kungabe khona you know this thing. So uche kunale system le ama wheelchair uthi ngiyazwe nezenzeka lezi mphathi zokubonisa ukuthi kwenzakala kanjani nalama setup lawo othenziwayo and kuyiwa le unikwa ini nani ngamkhuza Chem wanyamalala waye Maputo thathwa omunye umfana hamba nomkhulelo omunye umfundisi kunomfundisi umkhulelo wase Fifth Mission angisho lo. Oh, okay. Yeah, khona lo omunye umkhulelo hayi usewaza wavuma umfundisi nasesontweni. Oh. Yeah. Ngikhuluma nje ngoba uvumile. Okay. Yeah. Akunamuntu ozongisuwa mina ngimention igama. Yabona? Not lo ralkhulela simazi. Hayi uralkhule kuno ralkhulela khona insizwa ngemfundo kunomkhulela omncane. Ngathi bese kubona ube nomkhulelo wase Faith Mission. uthanda ufaka isigcoko so ngathi ngiyambona. Uthabo lo. Okay. Yeah. Okay. Ingathi baya bamba impunjwana lezi. Wathi hayi angisabuyeli. ethi yothwala. Dendro le yabo. So uchem wavuma ke ene into ukuthi indoda ubhekiswa ibonda. Uyabona? Hey. Ayingamane ngilale phansi kwebridge. Hey. Bekiso udliwa ngasemuva. Ngamane ngilambe kulungile. So nase ngimfuna yabona abafundisi abaningi. Angeke bahlale nami. Okay. Umbatha lanto lekhona kusho ukuthi ayinamandla. Ujikile Mbatha. Ngoba abantu abathwele ngezinto eziserious. Yeah. No. Igazi labo nelami Alithintana. no alithintana. And kuneyindawo zama secret nyana yabona. La kungenwa. Yeah. Kunale kamera lele linje. Yabona kunezinto eziningi nje Confusing. confusing. So ngiyamfonela uchema hayi thena ngimngala
naka phone back kanti uchairman manje sike i-conscious yasho ngayenza iphutha ke ngahamba ngoba ngihlale ngiza kulo muntu lo uchairman washona hey washona kabuhlungu man Eish. phela prophet ngithi ungena kancane kuleyo Okay. Imhlaba bezohamba bewu2 besihamba sonke si-team uye siba nengi nje si-team yana sihamba Niya khona le. Cha la elokishini. Okay. Uma ebezwa besiya sonke kubaba uMporo mase sibe i-team nje siye lapha afika sithengela ukudla sithengela inyama sidla inyama so ngelinye ilanga ke sekuyakhulunywa ukuthi hayi man le ndoda lena yenza ngani thibe nemali mina ke ngasho ngathi mina angeke ngikwazi ukukhuluma into ezikababa uMporo ukuthi ngithi uthwele noma ngithi akathwele noma ngithi njalo kodwa umuntu athwele ngiyamazi ngeke sihlale naye Sure. Ngeke lo muntu sihlala naye kodwa mayifika lapha pulpit wenza okunye wenza izinto ezinamandla imanga manje usenza ngani besihamba naye angithi wasithengela ukudla sihamba sadla naye wasahamba mayifika lapha pulpit ufika shintshe ngithi mina uma enza lezi zinto singathi usathana futhi uNkulunkulu sithaka kwazi kwenza imangaliso right ngelinye ilanga ke kule ndaba akhuluma ngayo uProphet bakhulume ke bathi no mina athi hayi mina ngikhathele mina ushololo la khuluma ngayo wathi ngikhathele cha lo mfana wathi ngikhathele ushema wathi hayi nami ngikhathele ushema ngithi ngikhuluma ngayo uswashona yena athi hayi nami ngikhathele manje umngani wethu lo munye ungwenye uyathula ke yena kakhuluma so ke bese ke kuya arrange ke ukuthi kuyahanjwa bahambe kuyi Thursday futhi banyamalale bayifihle Thursday hawo bawuphi bantu yafona amafona awangeni siyalokhuza amafona awangeni sesiyahamba komunye umuntu abahambe naye abamthathe lapha angithi bafika abhadale ulomfo abhadale imali engango 100,000 uThabo abhadala bethi bayokwenza lento le should be prophet yeah prophet Mphole bafika lapha na baba athi lo muntu babuza ukuthi le nto niyenzayo niyayazi hayi athi lo ayisayifuna ukuthiwa kubekwe uthi ke babeka izinto la ingwenya ukudliwe ingqeni yonke le nto leya uthi ke bamthinta lelo langa mabemthinta wathi ungakapheli sekufuna kulandela session 2 yena ushembe ngakangeni wabuyela kuChem waChem asihambise edrobheni eMaputo uyabona asihambise edrobheni uma ifika edrobheni wathi angisabuyeli leyanto ibhlungu la leyanto le abayenzayo shothi babuya beze lokushini hayi bahlala kwaphela iviki lokuqala iviki lesibili lo athi mina ngiyabuyela ngoba vele kukhokhiwe le uyabona ukhokhile angasamtsheli umholelo ukuthi ngiyabuyela wayikhala umholela ngayishonile ekhaliswa ukuthi waye ngamtshelanga ukuthi uyabuyela amnqabele ngoba lo wadisa angisabuyeli mina so lona washaya ngithi usiyaziwona washaya izimangobe wagibela waya khona mayifika le bafika yenziwe lento yenziwa abheje ngomuntu ngeke ngisho le nto angifuni ukuyikhuluma le kodwa abheje ngomuntu lo muntu abheja ngaye alahleke mathi uyabuya ekhaya ukuthi Wednesday lo muntu lo kufuneka abafika zo strike bayilento lo lento mazane lengane ibaleke bayifune ingane ishaya Friday ingane ayikho ayicinga ingane afone hey man lahlekelwe ingane ingane yakhe le hayi ngifela siyeke ingane le bayifuna ingatholakala ingane yebo ingatholakala ingane bese buya manje shothi ivike li1 laphenduka ngathi inyanga kuthela umkhaba nyamalala yonke into washintsha yini mngani hayi man lahlekelwe ingane hayi man lahlekelwe ingane iyaqala ingane ulahleka ngoba lengane indala uyabona wazwa uyini wagcina sekhuluma kwathi ke lengane le lokuya ngihlupha kwathi iqala ngirepile manje bengithwele ngakho lokho uyabona hawu uthwele ngakane manje zathi ngahamba mina ngaya endlini
wasuka umngane wami waya khona umcheck wathola ulele phansi ulele lento ukuthi uyafa vele hayi ngithi ngizoya mangithi ngizoya fone ebusuku mhlambe kwangabo 9:10 hayi bamthatha wamsesibhedlela mayebhekana nodokotela nje yamshaya lento washona and lezi zinto azifuni isibhedlela yabo and futhi imfihlo zakhona akufanelanga positive for sure so bayenza izinto abantu abangazazi kungcono le yakaJesu hayi le kaJesu because yona yakhosta yabona mina I pray all the time ngithandaza ngisejele ngithandaza ngisecourt ngithandaza ngisestolo ngithandaza ngisegarage because nalabantu balemibuso ba free uJesu nofunda imfihlakalo zakhe he was spending most of his time noNkulunkulu yabona abafundisi bethu abakudala bo Bishop Lukhela abondaba mebathandaza labantu sure abongita abochiliza saphila ucilisa abobhengwa hayi lo philayo manje waseDurban abekho bonke laba okay so abongita they used to stay with God angeke ubona amandla kaNkulunkulu umvakashela hayi kufanele ukuthi uhlale naye and nawucula ungaculeli uNkulunkulu bheka abafundisi bakudala the way mebabhimba ngakhona kodwa izulu hey ebhimba ngoba nakamdumisa lo uNkulunkulu uhleli kuye phela uNkulunkulu ulizwi akaboni nabantu sure ubona yena and ubukhona bakhe buvele bugcwala indawo but lezi zinto lezi zine price mina difference nje mina I gave my wealth away ngaphuma eTV manje TV social media it's a very powerful tool so abantu bangasangiboni and I overdid izinto bengingafanelanga ngizenze nginikele over nawa nabambatha bayasho ukuthi nasebantwini abarong yabona and you make decisions ngokuthemba abantu uluza imali yeah I understand lento le but manje I thank God ukuthi amehlo avulekile thina abafundisi bakudala siyasincisha manje imali uyancisha mbatha yeah abafundisi bakudala uthi ngadla imali yakhe yadoka imali yeah no manje imali iphuma ngesizathu and kunalento apostle usiza abantu ucabange ukuthi uyainvesta kubo nabo ngelinye ilanga bazo invest abayenzi lento le abadlulisi nokudlulisa yabona and ngapha you had abo Alf Lukau abo Hubert Angel abo Bushi ba create ama fake account akhuluma ngawe uvela wenza izinto ezingekho for instance ngenze example angithi kunalelwane ezilala nabantu obuthakatha abanye abantu laba abathanda izinto ulala nentombazana kanti ivaliwe leyandoda yakushaya ulala nomuntu osetshenziswe kubo na ulala naye uthatha izinto zakho so angeke ukwazi ukuthi ukhiphe lozo zinto ungakhuzanga lezo zinto direct la okay so avoid ukubeka izandla you say to them bambane ama underwears wenu niwathenge ngizokhuleka ngela okay mfuna ukusho legama okay Apostle Mbatha ngoba mhlambe la ungaxakeka ngoba ngiyakwazi Church of Christ umphetho ingubo kaJesu owesifazana uJesu azangathi ayithinta ukukholwa kwakhe kwathi mangathinta nje umphetho wengubo ngizophila so lo gcobo olisemzimbeni kaJesu
was connected nalento le nakayithinta amandla waphuma uthi uJesu ubani ongithintile ngizwe amandla aphuma kimi phakathi kimi yabona la ngihleli khona if kungahlala umuntu ogulayo ngakutshela istory sure ngathandazana nginale gift lebathi a presence anointing uma ngene endaweni mangikhuluma nje ngefone umuntu ivoice ingaphuma igcina iphuma you understand lento lengikhuluma yeah because it's a gift uPaul kwabekwa ama aprons and handkerchiefs emzimbeni yabantu bayisuthe nje so the point is ama methods our healing maningi okay uma ugcotshiwe so i-experience lethina esinayo mina ngicale ukwenza imanga 1983 ngina 15 years nangithi 16 years ngineyithombe lami ngishumayela khona ngebirthday yami uzangitshela ukuthi mengithwele kophi at that age eish all right and then at the age of 17 ngakhulekela umfana 17 18 obedience umchana wami ane polio amadolo awumdoko ane measles ngathatha le verse nalo ngalithola ngenkatho uyayikhumbula lenka uyathandaza mina ngifuna into impendulo ngithandaza nangivula ngihlangane nayo yabona so ethi abakholwayo mabangathathi call the elders makunomuntu ogulayo amgcobise ngeoil ngathatha ifish oil ngamgcobisa ngina 17 18 years in a week umama kangifangazela the boy walked azange futhi ngimlandelele ukuthi ngifuna yabona thina mesina leyo nkolo ukuthi mawukhulume izwi awufuna ukulandelela ingqondo ukuthi izokuphikisa uyakholwa nje anything ezayo uyayiphikisa ukuthi noNkulunkulu kwenzile he walked namanje still walking so ukuthatha izwi silipractice simbonile uNkulunkulu yabona nje ngalomfana lo abobushi bathatha izinto eziningi nale ukuthi ngiyezulwini wazi wa confess wacela uxolo beqamba amanga yabona menyenza example ngale yama underwears yes and then you transfer the power there ngikhuluma izwi but so bayijika bona nalomfazi bathi uthoko xaluva ngiyamuzula ukuthi kunomuntu othi ingilozi there is no point la ngengathi abantu bakhulula ama underwears esontweni okay kuthiwa khulula no beza abantu bawathengile brand new ngakhuleka ngilangkhona abantu mengithi bathatha iscreen se TV basithinta iscreen se TV baphole it was not the screen of the TV yabona the last example engizokutshela yona uma abantu ba release amandla nge lightning bayakhuluma sure bahlanganisayo it's a spirit behind yeah sure the voice yabona manje it's a mic it's not a mic it's a voice behind the mic so God can use anything sure asibhekele lento le ngesikhathi seCovid uApostle Hlongwane bamsaba nabo Apostle Mbatha ashawe iCovid I was called in ngathandaza ngefone kwenzakalani Apostle waphila waphila ngefone
ngaya kuye ngiyanabo ngambamba asangaphili aphila Apostle Hlongwane wasathokoza Khalini. yes Okay. Yeah. Okay. lapha kimi lapha Ngase stadium. lapha kimi lapha khuluma ngamagama mina serious hayi lapha kimi lapha umfana wagula ebanjwe i-COVID yayihlasela lapha kimi la enkonzweni hayi ebusuku ngabona umfana uyahamba lo ngafonela uprofeti ngathi ndoda le ngoba ngangibone kusinda lo yamama sekuthe ngeke uNkulunkulu le lokho wafika kumnyama wafika wakhuluma angisho ukuthi kwaba kusasa shothi wayahamba umfana umlungisi khona lapha enkonzweni wayahamba ubonke sonke sesiyasaba manje ukuthi lento iyasithelela manje wangena imoto elegdeni weza ufika wakhuluma wamkhulekela ngamanje ekudeni Sure. lo mfana waphila waphefumula waba right namhlanje manje angithi enengakuvaluma mingasebenzisanga lutho nginike anything next ngakhuluma nje izwi Waziphilela umuntu. Yeah. Sure. Bostoli, I think because of time I feel ukuthi I can enjoy whole day ukulalela ubaba Mporo no Mpostoli, but this is a nice conversation. But just for concluding, because God said to sisehambile, maybe Prophet Mporo, I would like also just to highlight a bit endabeni yamazipho. Ngizile ubaba Mbatha ethi hey ngifuna ukwazi ngalo mazipho, ngiyabona uyakhala ukuthi uba akayithintanga indaba amazipho, and also ukuthi abantu bangakuthola kanjani kuma socials. I think ku Facebook, because kunama scam maningi ama scam on Facebook today, just also to give them a right channel. no it's simple lento le uyawabona namhlanje eshukuthi ngize kabi man siwakhathekile kube ungitshele ngawayeka Mbatha now abe makhulu yebo uyabona amazipho uyawabona namhlanje kanjani Okay. next time leli nali lisekhonyana ngize ngawaluma nje ubaba wami wayenamazipho amakhulu Okay. it's in the genes. Oh. My sister has got long nails. So it's just that any tissue of your body uNkulunkulu ayisebenzisa bakhala ngawo ngoba I think I have affect. Yeah, understand. Okay. Uyabona manje anjani A short nyano wakhathi. uyabona so amandla wami awekho emazipheni Okay. amandla wami asezweni asegameni lika Jesu angikhulumi ngegama ngikhuluma ngalo umnikazi walo akhona uhleli kimi uthi uJesu ku John 15 manihlala kimi Nami ngiyohlala kini. namazwi ami ahlala kimi niyokhipha izithelo Sure. so mina ngihlezi enqondweni yami enhlizweni yami I'm not visiting God that's the thing and into engayisho nje ukuthi manje nginohambo Okay. engelibiza ukuthi resurrection ngiyaphuma eKatlehong Okay. uJesu uthi hamba umhlaba wonke Okay. I'll be coming to Joburg, to Tshwane, Free State, kubo Lesedi, kubo Val, all over. Okay. Because nginale gift to bring healing and salvation. Abantu bamazi uJesu bamazi uNkulunkulu ophilayo. So abantu bangajoina lo hambo ole resurrection umuntu ofelwe ukukholwa. Ngoba ngiyibonile lento abantu sibakhela izindlu sibaphilisile but into enkulu esele ukuthi bamazi uJesu Okay. because noma ungaphola physically it's temporary but mawuphola emoyeni wamkela uJesu noma usuka la you've got eternal life so nginale resurrection le abantu abazofuna imikhuleko Okay. abazofuna ukubona uNkulunkulu ngendlela bangakazi bambone they join me on that resurrection journey and then ku social media yami iFacebook iProphet Mporo Times TikTok Mporo
iWhatsApp uthumele iWhatsApp lapho ku 065 842 2074 and then join me. Njengamanje ngiyasibona nami isikhathi kunomuntu ocritical esibhedlela. Ngizokhuluma izwi after this. Emva kwalento le ngizokubonisa into ezokumangaza ngikhuleke nomama ulwimi ligcwele umlomo. Bamnike itablet wrong esibhedlela. Anesifo sekushukela high blood. In split seconds. Sure. Yabe shrinkile. It doesn't work like magic. Magic is fake. uJesu wayizolo sewuye. Nanku Apostle Mbatha. Acknowledge ukuthi umprofeti uMbhoro ubaba uMbhoro unesipho angenaso naye unesipho engingenaso. Uchallenge inkosi uShembe. Wamshayela. Akusinto engayenza mina le. Uyayibona le lo muntu lo namandla akhe. Unesiphiwo sakhe. Uchallenge izinto. So ama gifts wethu angeke now ne gift yakho. Uyabona uhleli kulombhobho lo wenza izinto. So angeke ngikwazi ukuthi ngoku-acknowledge igift yakhe naye acknowledge yami. Siyakwazi ukuphilisana. Sure. So uma omunye nomunye umuntu angafunda kulona lento angenayo will go somewhere. That's Sure. where Siyabonga kakhulu. That's a waste of wisdom. Amazwi inhlakanipho. Baba Mbatha uvalelisa ababukeli. Hayi ngisavalise ngiyabonga kakhulu ukuthi ngibe nobaba uMbhoro. Bengimncenga la endleleni ngicabanga esefuna ukujika athi hey bafana nangihlalise emgwaqweni. Phela ngoba ngicamana kancane baba bekezelela bafana kuzolunga. So ukuthi abela uzobe masi yabonga kakhulu ubhizi. Ngalendlela busy ngayo busy kakhulu ngisho ukuthi nje nami nje ngimbona ngaleso sikhathi akululu ukumbona kodwa ke siyaxoxa over the phone. So lasafika lapha esibona bona asize la engakusho mina esekugcina ukuthi sengimdala manje ebudaleni bami khonto engiyibukayo uma umuntu esebenza noNkulunkulu ukuthi mina ngikwazi ukuyenza leyo nto iziphiwo zikaNkulunkulu angeke ngikwazi enye into eyenza ukuthi umuntu angakhona ukwenza lutho unga acknowledge igift yomunye umuntu ugcina uthoyile ungasazi ukuthi uyapi ugcina ungazi wenzani. So ke ngangifuna indlela yokumshaya la uProfeti Mphoro mama ngiyabheka ukuthi yini engizoyishaya ngoba ngabe ngiqamba amanga mangithi mina ngiyaya kumuntu ngqo angisabulutho ngiyangena kuthiwa ngenwa khona ngisho inyanga lengakethi khona inyanga angihleli nayo emotweni ngaya kwayo ngayobuka ngangena phakathi lapha endlini yayo ngiyobheka ngoba ngifuna ukubona ukusebenza ngani lo muntu. So angineliswa mina ukukhuluma ngomuntu ngithi umuntu ukuthi ningazange ngikubone lokho kusho. So into yangigeza inhliziyo ukuya kwami enkonzweni kuba uMbhoro aphinde ngaya elokhuzeni elokhuzeni ekhaya kwakhe angiyanga kayi1 ngiyekaningi. So siphile kaningi endaweni eningi sambile naye kaningi. So ngabona ukuthi le ndoda ayinayo lento abathi abantu ikhona nami engangithi khona angithi njobe esho ukuthi bake bakhanda isilwane basithumela ku social media nami sibasithungela ke bathi sithi bathi inyoka Mpholo yakhala yabona nami ngathi hayi cha inyoka Mpholo ngoba lento ngangazi umuntu yakhandeka into ngangithi into yangempela base ngiya lapha endlini hayi man uphelwa nje ayikho lento engicabanga yonke ngabe nginamanga mangizothi uthwele mhlambe ke owazi ukuthi uthwele uyena ongangitshela kodwa ngangitshela ngampikisa ngoba ngifikile kuye ngabona into eziningi endlini kwakhe ngaphila naye namanje sizana endleleni uya drive imoto nami drive imoto uyayibona lento. Sure. Asibonge bambathe sikubongise futhi nangemoto osuhamba ngayo akusiyo le ngiyaziyo esuhamba ngesinye isigeza amanzi. Hayi uyigeneral umkhulu. Hayi uyigeneral khona la uthwele khona. Awubafethu ngivumeleni phela nami ke
ngithi ngikhulume nge-Women's Day hayi ngibingelela umama hayi umama ngibingelela umama wami nonkosikazi wami ngibabingelela ngithi happy Women's Day abantu umuntu wangizala ukhona nonkosikazi wami no president uXaluva ukhonasi hayi loyo hayi naye umama hayi loyo asimyeke lo Xaluva sile asibonga kakhulu babukeli bethu ngicela ukuthi sivale la yanamhlanje ngiyalithembisa ukuthi senze isiqiniseko sokuthi bayabuya futhi uprofet no apostoli sihlale phansi. We are apostolic and prophetic, which is very interesting ukuthi uhlangane lithi abahlabela kahle bathi sakhiwe esisekweleni sabaprofeti nabapostoli just to learn ku journey yabo. Ngiyazi khona la uthathe khona nawe wafunda, nami khona la ngithatha khona ngiyafunda. So we really appreciate ukuba nesipho esingaka phakathi kwethu to have a prophetic and also apostolic. Sesiyayivala ukuthi Happy Women's Month kubo mama the iconic engamangayi uPastor Makhuba uyalimela ibandla. uPastor Makhuba is standing for the church. We really appreciate wakhe into enkulu la ubonile wakhe isithabathaba lo yamama strong. Yes, uyabona na umpostoli uyakuthikazisa manje umpostoli ngiyayibhala uPastor Makhuba uyalimela ibandla. Siyabonga kakhulu kuwonke umuntu wesifazane olimelayo ibandla. Siyabonga kakhulu. Have a blessed night. Amen.